Klim Sumara tumrit nong chingdi hacha ke kan la penim so kirung ke paklang pen samar kem ke pajut. Poke Brazil kep ang deng ke ese mahang ke thek arni ke ese inglong pho tu men long nit patwa klamalang rat amai pike paman. Harokat Higher Secondary School patwa klamalong ta ke ese amahang ke thek arni talondun. Karbi Prime Time along pen live urban cropi non bio downtown pen art week tha difu lurulang surangsna sarpo cultural hall along jakong ni phai isi arning pen kipadu ke chengsi claim sumar aparman rid nong chingdi hacha ke kan la pen nimsu ke rung aseki jakong ni phai inkora isi arni pajut pontang lo Arong alon angbong kipatu ang dungiti amay along alhi sarpo aman pen Karbi ang long autonomous council em rotom tero chitong dun alang li Karbi klim sumara phan Karbi ajutang apothak kitham thekke mesen lo pasaning ke thalam ningje em rup sing teron pen kipatu ang dungiti amay along em barim lun setimung Bida Singh Rongpi Tokbang Thaneshwar Ingti Pachathang Site Commissioner Director Shekhar Ingti Pherang ke Joy Singh Tokpi DCRO Rani Terang Pipen Chenglok pinaan ke thegiding abang pobang phiatum chatong dun rinti Jakong ni phai ko raj siarni phokera sirkep angdeng kese mahang ke thek arni kese inglong phopen longnit pathok klamalong rat amai pi ke paman pon abirta nangli KSA amhang ke thek arni rat amai pike paman pon along KSA Difu Regional Committee amai phu Nursing Ingti pensi mai chari ponlo aluhi sarpu aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang chitong dun manpeng aluhi aman pen Sengason Constituency MEC mati EM Amarsin Piso phapangjang aluhi aman pen National Federation for New State akong chunbang Professor Manis Tamang lapen kachopha aluhi aman pen pinaan Karbi Anglong Autonomous Council along EM MEC atum chitong dun KSA ningkan phukebra sirkep arta kepleng ahim KSA founder Pratap Chandra Tokbi pensi ing than ponlo mai along CEM rong hang pen lam thike jai pon ke KSA puluti isibet donangji Assamese atumason All Assam Students Union puluti isibet ason thak thak si Karbi Anglong ta ching room si eklaivet kitu akinang sop lupota CEM rong hang pen mai along lam the jai te kang kal kota pemodok ye non pura dola ras alang ni itu Karbi lo kacang ni ISO exam apur kemo kai sinet donai लोग कहते हैं तुमदा विश्वजन में सिलेक्ट होने ही को कमर था कपाल से कमुंठी ना बेसे अलग तुम पिनी कल लोग कहते हैं सॉन्ग इंग्लैंड भो कल पूर भो अपन देखले लॉन्सो अलग जो महंग का फेंक लो लास्ट अंकुल अंकुल से किन्हीं कल लोग कहते हैं सॉन्ग इंडियन Pokera sirkep anang helo. Lagi hon sini ko yang dia dalam itu. Kalau lo baca dia mahal, tapi thek mereka bang bu. Mana itu malam pini, mana yang kami itu malam pini. Nah kita mengenal. Ini pokera sirkep pini kata mana orang ni. Pini orang ni orang lesan tidak pini mengenal. Lasi Karbi lewat langsung ke inglong pho Karbi pur pho langsung ke sekolah langsung lain lo. Lati ni sisi inglong pho ni jomblo में लेके लोग किया था पुलिस वाला लेके लोग किया था तीन लोग चल रहे असों का में के फॉर्मों के लिए तुम फेंकवांग लो के फॉर्मों के लोग चल रहे असों का फेंकवांग लो इंग्लैंड हो के इसी लोग ना चित्तौड़ सो के मीठें कम में अंदर लो इन्हीं वाला चिक्का नहीं लो तो कल दिनों बच्चे ना सोंग इसी के कलीमा का अंदर ना ये तो ये सीरियस से दोनेंगे लोग ये लोग अमेरिका में बच्चे केंग अदान भू कोटा पुरुष तो क्या कहे कि क्या कौन कल इतने में मिलन दूँ कि क्या कौन इंग्लैंड हो के चित्तौड़ हो Lalu kalau kita berjalan asal, kalau selesai musik donengnya kalimat kita jalan itu, dia cuma kali dia asal jalan itu. हमारे कार्बी अंगों के जितने ऑफिस बेयर हैं भारतीय कॉर्पोरेशन के उन्होंने एक लिखित रेजोल्यूशन यहीं पर आपके मंच में प्रदान किया था आपके साथ सॉलिडारिटी का तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कार्बी अंगों के जितने
गोरखा कार्बिया क्षेत्र में जितने गोरखा समुदाय के लोग हैं वो गोरखा होने से पहले इस क्षेत्र के लोग हैं, कार्बिया क्षेत्र के लोग हैं। और कार्बिया का जो डिमांड है, कार्बिया का जो अपना स्टेट का जो डिमांड है, उसमें उनकी उतनी ही सहभागिता है जितनी आप सभी की, उससे एक प्रतिशत भी आप उनका कम नहीं है। वो संपूर्ण रीति से आपके साथ सहभागी है और उनके मार्फत हम सब भी आपके साथ सहभागी हैं। ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ। Pokebra Sirkep Angdeng Karbi Students Association Amahang Kithek Arni Harukat Higher Secondary School Patua Klamalongta Jakongni Pai Inkora Isi Arni Alir Alon Pen Katalon Duna Birta Perangke Pen Birta Nang Pali KSM Hang Kithek Arni Radamai Piki Paman Panalong Samson Teron Pen Semai Chari Ponlo Radamai Pelong Alhi Sar Puaman Pen Asu Bidisar Dr. Samujal Patacharji Moran Students Union Amai Pu Arun Jyoti Moran Naga Students Union Pen Amonbo Jilijang AJYCP Pen Uday Gugoi KSA Mai Pu Barim Rabindra Rongpi Khasi Garo Pen Prekjam Locharla Songatum Chitong Dun Pen Mai RDP Dun. Today is a very happy day for the Students Association KSA. Why? Because today we celebrated the 59th glorious birth anniversary of Karbi Students Association. So in this connection, we have invited students leader from across the state of Assam, and apart from that, we also invited the Naga Students Federation and the Meghalaya Khasi Students Union. So we are very happy and we are very glad to know that they assured us in the house that they will work coordinately with the Karbi Students Association in the future. And I also, on behalf of the Karbi Students Association, would like to congratulate all the students leaders from Assam, basically Dr. Samujal Bhattacharji, giving us the inspiration for the students who have come here to listen to speech of different leaders. And I also would like to thank the President of Khasi Students Union, the Moran Students Union, the Naga Student Federation for coming here in this program and making the program a very successful. অসম আন্দোলনৰ পিছত অসম চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল। চুক্তি হৈ যোৱাৰ 32 বছৰ হ'ল। 268 কিলোমিটাৰ সীমাৰ ভিতৰত 100 কিলোমিটাৰ এতিয়াও খোলা ধুপাংপাং, আৰু চুক্তি হৈ যোৱা 32 বছৰে এই ভাৰত বাংলাদেশৰ উন্মুক্ত অসম সেক্টৰৰ সীমা সিল কৰিব নোৱাৰাটো অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অকমনীয় অপৰাধ। কাৰণ এতিয়া উন্মুক্ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তদি অবৈধ বাংলাদেশী লগে লগে মৌলবাদী জেহাদী হুজি সকলো সোমাইছে। এইটো অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজে স্বীকাৰোক্তি দিছে। গতিকে যুদ্ধকালীনভাৱে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত সিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ গুজৰাট হোৱা হ'লে সীমা লগে লগে সিল কৰিলেহেঁতেন বা সিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু আমাৰ 32 বছৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত উন্মুক্ত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব অখণ্ডতাৰ লগত আপোচ কৰিছে, আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আৰু আজিৰ তাৰিখত স্পষ্ট কথা তিনিটা। এটা হ'ল যে সমস্যা সমাধান আমি বিচাৰোঁ নে নিবিচাৰোঁ, আমি স্থায়ী সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰোঁ। উপায় কি? উপায় হ'ল অসম চুক্তিক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, টাইম বাউণ্ড একশ্যন প্লেন লাগে। যুদ্ধকালীনভাৱে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল হ'ব লাগে। চুক্তিমতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ দিব লাগে। জনজাতীয় বেল, ব্লক, চৰকাৰী মাটি, বনাঞ্চল, সত্ৰৰ মাটি সকলো সংৰক্ষিত হ'ব লাগে। আৰু চুক্তিমতে অবৈধ বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ বাংলাদেশ চৰকাৰৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কৰিব লাগে। এই কামটো সোনকালে কৰিব লাগে। Namalam so porapan birta moing taponiksina. As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for an RC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC
have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 30 জুলাইৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰসি প্ৰকাশ পাব। এই মুহূৰ্তত মই ৰাজ্যক জনাব বিচাৰিছো যে যিখন তালিকা আমি প্ৰকাশ কৰিম এখন চূড়ান্ত মানে ফাইনেল এনআৰসি নহয়, এখন খচৰা এনআৰসি হে। অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ দাখিল কৰা বা এক প্ৰকাৰে পুনৰ আবেদন কৰাৰ বাবে সুযোগ পাব। দাবী প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ৰাজ্যে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতিৰ জৰিয়তে তেওঁ যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তাৰ প্ৰমাণ কৰা পুৰা সুযোগ পাব। গতিকে যিসকলৰ নাম সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত এনআৰসিত নিশ্চয় প্ৰকাশ পাব। তাৰোপৰি খচৰাখনত অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলৰ নামৰ বানান আদি ভুলকৈ প্ৰকাশ পালে সংশোধনৰ কাৰণেও ৰাইজে সুযোগ পাব। লগতে কোনো অযোগ্য লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে আপত্তি দাখিল কৰা সুযোগ পাব। দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ আৰু আপত্তি অৰ্থাৎ অবজেকশ্যনছ আৰু সংশোধনী অৰ্থাৎ কাৰেকশ্যন এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাইজৰ এটা আইনগত অধিকাৰ। দাবী আপত্তি আপোনাৰ এনআৰসি সেৱা কেন্দ্ৰত জমা দিব পাৰিব। ফৰ্মখন ক'ত পাব, কেতিয়া কোন সময়ত জমা কৰিব এই বিষয়ে আমি কিছুদিনৰ পিছত বেলেগে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঠাইলৈ গৈ আমাৰ বিষয়াসকলে কেনেকৈ দাবী আপত্তি সংশোধনী ফৰ্ম ভৰাব পাৰে এই বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ অৱগত কৰিব। Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo people thalbir talong bangtholo Assam Skill Development Mission pen Langhin College along Jakhong Nipha Inkore Arni World Youth Skill Week ke talonduna birta Kat News Channel along birta nangli Sri Sri Rural Development Program Trust Langhin Center atumpen patirpi ponsi World Youth Skill Week talondun labang sokatalon pon amay along alhi aman pen Karbi Anglong lapen Dimha South District Manager Sarbajong Hanseje tongdun lapen All Assam Boro Students Union amay khutache tongdun Mai Chengcha Prang College lapen High School ke charlia tumaphan ason Arts lapen AC kachipate padopon
Maya long hansia sang open lam thi ki jai pon ki labang so center along ki Charlie ki jut dang atum joy ke pen ke mesenabar sai NGO pen ki pathik pon pado lasi ki du kelak arat atum ale chu endun pen labang so along Charlie dunang ji athe labang so along ki joy ke pen war sai ki pathik pon tang dolo pusi than pon jiklo jon thom Charlie dun pen sarkar pen kereng abar sai chitame ke mesen industrial long kereng iun abar sai long dun jipota than pachini Karbi Students Association rothom plike do kokajoni KSA ingdeng phokebra sirke pamahang ke thegani ruplita ketalon dun rebuthak jakhoni phaing korai si arni card news channel pherang ke pen biota nang pale KSA Simeon Difu Golf College along KSA Bijoy Longnet Rongbong Khat Tokmoka Lapen Hamren KSA Samson Habar Kehat Mati Haru Khat along Lapen KSA Anderson Hamren along Katalon Port Pado Obi Kimia tum aning isikedo thek thea jok pini arni anta chingrum thek the KSA henlo khai amoy arbung pusi Karbiang long orar tum aning chethelo bon ta pini arni khai phan karai kom jetum pasan chom thu krai son sinang manlo Karbia khai tum hakopen ang thun kedo wopu wodu rang mate manpeng karya joini rongso chuke krai son sinon obi kimia tum KSA ka chathak pasan chom krai son si chirok to orar tum ningchi anparta rachari asong tum along lo charli asong tum ason tin alama kamalong abhi keng keng kidun toy abangke chelang nodak pota chirok to orar tum ningchi Karbiang long arat akar I KSA isibet donang jipu ke hang job por anta rat ase anu chuden bang bisi KSA am hang ke thek arni katalon pun along odo thuaret laki isi Karbiang long arat phan katikuk ang theglo pota ongjung arat tum ningche Karbi prime time birta bang kilak masikang tan maniklo domi thakmi kardom